Welcome to Meisum, Oza Jim. Dictionary is Meisum Lila. Oza Jim he Tangkhul Naga one of the best writers by Arari he and read the Homecoming and the other stories there. Singkum mati mamangli kapig highlight mikjung na pa kwisam pangai ila lirik hi pa kwilaga tada ning changla ga na ring phala ga na very close to tada you travel companions ha ga ina dam sang ga phungsa de laga hon laga kran chok nikla da hon laga lirik ka kne ji kran chok nikla da hon laga achakum Christmas ma chaw na rang laga Cradling memories of my land hi Kharjan short stories by na continue masala poem by na short hai ne jang mikjung na pa khui sam manglera ila keteo ko hui me de sam pangai katala la ni yang la ga na pa khui sam mangai. Thank you so very much Oza Jim for giving us two beautiful books. Thalage na support sak mi ke tom hi wang ni sinai de kala kapa to li la ning si bong sok le yang hi wi from hin la opportunity ki la Lirik hi ba wi mramli kharchan masarang laga kiwang na tada atam ga sang ga zanghai lirik first launch ga sign tada hikni wi gap hi sang ka le gai tada kakbili challenges le auga or what were some of the reasons why you took so long to come out with the second book? Mai jingum ma dang na khang da la jingum phanga jo lang ne gap kle jina yung so no bing na hang ba me kai kana advice sai lai khre sok tam jile thak na de sang na de gap ba hai lo yang lai ka bi dam li momentum shi ma na re da hang ba me yang de lai wa ma ka bi jim nim ne od la sa ba ma wi da ka bi dam la chung na dam lim ne ka e collection of short stories za khla od sara hai ni yang kapira laga manuscript la the complete the saga ni ka ari poetry by he ata khutong jala ga na he we publisher la zala in somehow yang like thakla ga na hada speed up saga ni jingum tang khai long liang publish ka sa jang na laga thada ka bi ka tiu na mo ka bi ku brang ji je ka bi ku jang thada za laga je na hi ba in ri de shok tu ye na za ba khang de bu ga ha manuscript by na ready sai le san yang ka publisher we ka pha we ju we tab za da lam samang sa tu de hi binary tu hai nem I bao ji sha la ga ring pai jo which means no he lirik khang da ga la shogra da le ge ji expect sa pai mo tha ga hi bai na gap sang mai dam le ga bai ji ba ji hot na de kle ni yang kre we bai na ju bai okay ring pai you wang ba short stories collection si kapaji tada ring phala niang line pa khui poem hila equally tada niang da pa khui ina tada thai nga ka short stories ka bi na poem ka bi tada ngatai hang marau da phning khui ji chega tada genre ji ngatai yaw da jang chena hi ka bi hi tada what were some of the challenges yamaninga that no we could be processed that in what ways you switch from writing a short stories to poem yeah my poetry ba hi arona ga bi jim nim ne yang ila firstly like ka bi ngai thar ji dam ka bi phok thar dam je poetry no box ne yang ina phning je class 10 dam li poetry ka bi ba yang no na ji ni metric phat le ga to like ka ba dam ji liang chili hona laga ma bi gure je na I shilong le lai ka tam theo yang metric thap le ga jili now the graduation group je na ka bi kum now ne poetry ba je poem ba je the ji poetry ba kre na ka bi vai hona ji ne jina I bai na kre khle ba manim ne ka da ngarum da ka bi ra ji yang merkli poetry ka bi merkli short stories ka bi da yang hi wi the ka bi wi format ni ji ga na khang da la khang te ba ju ga le sa ra ka ina ta da khang ra ya khang au he lai khani hui a khana ba collection of short stories a khana ba poetry book ne ya thala la
yêu wang the binding force ka the ji ka hi khni the storytelling we format in ka bi nia jena itum kernel being the value sala khai ka itum naga sa the value sala khai tang na sa the value sala khai itum we kharjan khang we nga shan nya Meisum ka pam we na we channel we tui thala Meisum ka pam we kharjan sa we ji format in the conversation ba ji serious sala khai to ne namning la ka kharjan khang da hang ka itum na party phungi ji ta we ta da ji importance ta ji highlight sa khwai sa la ga ta da sa da ka bi sa we da in a ka theli ba ki we khang ri ba jiang sa da le ka na na khang da la format in yang ka na te ye yu wang poetry ba hin ba spontaneous sa me yang poetry ba hi ba ka bi dam li ta da ka bi ngai la ka dam li ka bi hui la ga ta da ma ka bi ngai ka ba ta da cap le la kim tha ma ta da sai yang short story ba hin ba de no consistent sa me ji ta ga sai yang prose we format sa we de yang da za da shan kui in te kui li la ga poetry ba ya ta da emotive sa la ga na emotional sa la ga na ma ka bi ga ba ma sa ba ja le ta da fiction ba ba in ma the la rang ji mi ma mu ka bi sai la ta da ka bi ga ba ya le yang da za da shan kui khang de ji na na ri je da lai kha ni wi khang ri wi mram le hang au la da lai ki cover design ni yang la da twins la tha pam ne da mai nau ni da bam da jang vibe si la da ning jang la ga yi ba na ga to we painting da hili sang mi da le ki value chung ga at sai ku chung ga ring pai ina aka ki le ngan ngai ba ba khani ni hui lai ki li na we lai ki na hang au la khang sik je shim ram cái gì na ta nga si cái ta khang gì na we lai li na shim we color ram song we kharjan hili ta chang ka hang ji ta thuk la cái na nga nai la cái na chang hang shap ta hiwi influence cái gì na ra ji ta thay ngay no chỉ cái na kharjan ba short stories ba na ga bi la appointment ga bi la na va ga pam ba daily li da la gen pam khờ cái bị được lấy mong chứ mà ngày nay lá cái nào mà thỉnh lá cái nào cái bị được lấy chỉ đó khi tao influence the writing style chỉ đó how lạc chỉ là chắc thì bây in ba huyết liều sắp giờ thì rồi cả ภาษาไปอีกทุ่มแต่เด้อกันไฟน์ก็ใช่ยังนิ่งบ่ active สร้างสักจิตละภาษาอินจำว่าแต่ exam ตั้มท่าเลี้ยงฮิลิปไม่เลยก็นิ่งบ้านเราอดกระชุ่มกระเซาระชิมลิปังไฟเลยก็ไปยังแต่จีบาจีวีคิดละโนถ้าจีวีถ้าเด้อไอเดียจีวีคิดละนี่เด็กคุยว่าจีก็อีทุ่มมีชิมลิมุ่งลักเขาว่าชิมลิก็กะฮาวยังชิมวิมรำลีคำจุกรุโนก็เลยชิมวิthe idea of home จีถ้าเด้อชิมง่ายชิมเดเลยใช่ยังชิมมุ่งชนก็ว่าจีวีชิมลิก็ปั๊มหนาค่ะไอ้น่ะชิมมันก็ปั๊มวิมีอะไรก็วิเคราะห์ห่างก็เหมือนเดิมเลยยังแต่จีวี advantages ว่าจีถ้าเดเลยตาเดเลยก็ว่าอีละ try ใช่ไงเนี่ยชิมลิองเลยก็ปีเลยจีก็ว่าถ้าเด้อนั่นน่ะข้างถ้าเด้อมาทิ้งได้กันน่ะถ้าเด้อจะเทก็มีวิธีถ้าเด้อ reveal สักมีรุ่นโน imagine สักคุยรุ่นโนจีวีปังชับจีชิมันจีเนี่ยคิดว่าเลยจีก็ชิมลิปั๊มเดียวจีวีถ้าเด้อจีวีมาซีมาใส่ enjoy สักแล้ววิธียังก็เดี๋ยวตาไอ้ทรานถ้าเด้อก็บีไรก็บีนอกนั่งข้างอักเลยแต่เด้อไอเดียบาจีนิ่งลีฟอร์เมนซ่าแค่ยังฟอร์เมนซ่าก็ว่าฟิกชันก็บีเป็นว่างจีน่ะพาไม่ทุ่ยกี่อักเลยแล้วจีก็อีทุ่มนิ่งลีทุ่ยใครขยันบาจีมาจุกลีจีแล้วก็น่าเด้อขยันทักไม่ชกเลยเลี้ยงเด้อจีวีคลานี่แล้วก็อีหิงนู่นเลยก็อิน่ะชิมลีเมื่อปอมเนี่ยคลาสตัวอิน่ะไอ้ฮาร์ลีไลค์ดำจันมาจัดเที่ยวอีทุ่มก็จุ่งขยันยังแล้วก็อดซาเที่ยวจะได้ก็ว่าชิมลีกับปอมฮีถ้าได้ทุ่มฮีคือมีถ้าได้อยู่อีช่วยชิมลีน่ะคือมีถ้าได้องค์ปอมถ้าได้องค์ปอมมันเนี่ยถ้าได้จริงก็มากเลยหับตาคันนี้องค์ปอมเราจุ่มไม่ที่เด้อแต่จีรังเด้อละมั่วปอมมันเนี่ยเด้อถ้าได้โฮมมันจะวิ่งถ้าได้ชาวบ้านจะไม่เลยจีถ้าได้ควีนไซด์จะไม่เลยจีก็ได้จะวิ่งเรื่องจังจะเลยชนจีละจะวิ่งก็เขาวิ่งนิ่งๆจีละจีถ้าได้เลยแล้วก็ถ้าได้อีวิ่งไอเดียก็ว่าโฮมฮีถ้าเด้อโอ้ทุยก็ต้องมันจีเดเลยอีทุ่มโอ้ทุยโมเดิร์นไนซ์ไซด์รำลีลาระกงวีเคลีบกงวีปาร์แล้วก็เลยสาฟุกสาอย่างมันชิวชิมเลยสาจาระ
tada color we tin ne na replace sa se gai niang ta tada cha la ko we thui hai we ram ji ba thakla ga na itum na itum miktali la tada yo shman man de la je ne yo banga tada khangde o thui dong je le we shim we ju we ning li khle yang we idea of home ba ji tada mo ji sangai ji ba ji tada khangde chin sal la ba ji constant le ru no go ji we ning li na no la ga khna ba ina itum we la li tada la ga bi now ari ram we la ozang zan na sala iram chanre yang iram chanre we jili la lai na ga zang yang iram ru khong tru mang khangai ji we khasan ta ta ram ni mung ga bai ni ga na ga bi ne ji ba ji yang chen na ji we idea bai ta da itum mushim ge ji we le gi shi ta da romanticize sa la ga yo jili de no khang ja le de kle ba jili itum na romanticize sa kui meaning ga de no exaggerate sa kui la ga tada express ka sa form ne de shan kui yang ka zang ka uglung na ba tada jui ka khao jui long sa ba ji feel sai ji wai na tada ka big shop ne ji ba ji paning ngai itum tang nao ping hi lyric la chungla ga na la mag pim ne inak thei laga itum hi tadar hon khapa mai era samai de ka palak la ma ji tha da la thada thei wo reader base tada Nagaland nau than na chung khmai tha la thei ka inang han hai ba ba chi tha tai thum wi nga chai li I thum wi shim wi maram li nga san maram li da da thuklai na le shlai na ga bi mi ma lei thu kala na tangkhul na ga bi ming la shep shi na ga bi au da hikita ga bi hili na wi challenges or maning ka na kipa wi na da na wi writing style li gijik thai na li influencer itum ni le ga na dang khang ta the writer ma khli yang itum wi lung le mai de ma khli hi we na la mara ma ga sa le ga itum ming ni le ga itum wi sim li sa I wi sim li literature jung ga ma le ji liang ta da sim li lai khong da bai na ma le ji la je na ina kharjan pa ore ji ka poetry pa re ji ka I wi class 9 10 we yang is a Wungramyao we dong ra we like pa ji le the ada ji we like sile sa line ga pa hi the graduation ga thara na je ni yang metric pass sa ji na pa na we yang ari naga we writers I wang na Easterine Kire na temsulao ani we like ki thada ga pa thran itum naga na we na shan li da ga bi bai le mo yang laga importance ha lamo itum cultural values hi importance ha lamo ji da o laga o mi na la pa laga tambai lamo ji shan kui wo jena da itum symbol sala khai itum wi na shan ni ramle da itum kring krak muramli ka bi pa kui ji pa jin I wang hang mai thui ji da turning point na sai da kui riang ji ga ji wi mangali ba writer hi pai liang gai ji la malai sa ji la ka itum na ka pa western we writers being we like pa ka ba atum ing shan mi maram de pa mo jena atum da try sa ngai da yang atum ka bi da poetry ru no da nature li silak ji le rang ni le na jena nature da umram li bi re ji ga William Wordsworth long da bi ngai wi ninga da ji da le sa ji no ka itum we naga we writers being we pa la ga jena zu inspire sa yang ka la jina turning point ka ga ne da shan kui tada ini ni hi book review jang am nim nei ka tada khajan sa ngai lag chung khale poem hi are hon contemporary writers being na tada rhyme scheme rhyming word ka la maintain masala tada kapi jena tang no gai ka or reader gai ka ba te hi poem holagla da hang vai no ili da mix la pi sang le mai point being hi rhyme scheme rhyming word ka maintain mak sa jang ka suppose home haikus ka tha or nana chili ari 6 word stories ka tha je da chik tha je ba da mix la ka pi le chen da poem with styles ka tha genres being hi la da deu ka highlight ka samik la maron contemporary writers being ka chung jana we rhyming ga sa tha yang ta format bai ta de se sala ga na maintain sa la ga ji mi on la ga bi ja ma them ni ta
ari acha khasangai yang itum na thi ari phaula kai poets being T.S. Eliot long in Ezra Pound long atum win tamuin ho pok nia hita tamia free verse we style the mi kai khin bam talagi na rhyming sa la kapi le yang the jile khem tham ne kai na theli ta da free verse na kapi la chui poetry ba ji ta da chui essence ba ji message mi khangai ba ji ba ji nam tham de mi bai de le ka ba ta da khem tham ne de khu yang format ba ji any format in the kapi la the you wang the authentic sa yang the message ba ji poem ba ji ne ki kan me sa ji message ba ji li the focus sa me la ka pi ba ji phani i ba da rhyming ma sa ji ba ji se sa na da mu khui ji ne yaนั่นwe poem hi section ka thum sa da khai le I wang ba personally ling han ni si je ba I wang ba first project belonging ba ji da I wang ba da personally ji ba ji ning chang mai ka be yaron ngala bing middle section ka ji ning jang mai sal pai ja mu thei dore how is the response ka mai rally and then for you personally which one is your favorite poem ke sang het ba nan khang da section ki thum sa da khai yang belonging in a longing in a liminal belonging by in ta da itumui identity wi maram liang ta da itumui ji identity as a person maninga as a nation as a community explore san ba ji wi ya ka khini ba ji na ba yaron ngalawi longing yang kala ung ta da ka ning ka chotru no yang ji emotions being ji explore san ne jena ka thum sa da liminal by na mirin wi ka shu man wi ka pi no ta da Psalms we ngani laga Psalms we maramli Psalms pa ka tada awan li zanzam sa ya tada tikatha we ka chung ka lewo jena mirin we ka shu mi kumo we mirin we ka shu maramli ka pi ne ka dong hi tada I we na khanai lik le I we shim khur no kala I we inar ka pam bing no yang I we ram no kala awo I we ra we na khula sa la ka ri le sa la ka bi nya personal touch ka I mi la ka I wang nan khang ta la remedy je section by here belonging by na other by na listen some tu ji je ji ka ba khang de poetry bi ji na tam tam li ta ka bi ra kai ni ya la ga poetry ka bi dam chan I wang atam ta da emotionally ma ka bi ka ba ta da ma ka bi la poetry here jena ka bi dam chan ta da emotional feel ka sa je ji wi dam li ka bi sa wi de ya ka Kanao section by belonging by create section by nui laga ma bi thei ji zung le wo yang ta da idea of ta da identity by ga da explore sa le ji ga thum ta da creatively explore sa tran sakna ji la I ta da mi ram li ka sang bam rai ra yang laga experience ti no le man jin na ra me jin na ta da deal sa thei ji topic ni di na chan khoi no ji ga ing nui laga na we interview sa we are poem ji kich pak la I are hi title ba ji peace of mind hili na what if I tell you I'm living for hills not because there is hospital beds or oxygen tank but for the familiar stillness and quiet for the company of loved ones and their peace of mind tada hi could be hi na tada sang na da yar li ba pom de da hi ke pi ji da validation wi wang sim han khong wi validation ka pha tha da ka pi la or maning ka da nali emotionally tat sa nai da chirla ila covid tam jili mang pam sai wo ya laga I wi sim kruwa atom jiling te de pam jina phone saka tada ishabalong na tada mi gisung ko we experience re yang by jina second wave khradam jan office na la work from home sang sa with the chili sim hanung khwai plan sa no the shok khwai sa mang nang da mo shok bai dam ni la hanung re ji ga te sa ra la ga ji la valid thun ga wang mang sa ma ra yang da tada ji ta we emotional tada emotional
experiences sa sampang laga thada city li miyak mang chidam li ba mi so naw le sa lam sampang bai ning le ya ta jena chui thada chui ka chot da zang la ji ne chui pain thada every word thada ka bi dam san wa chidam li ba ada valid salak ji reasonable salak da ya chui thada san kui dam li ba ai arui la sai ka chua dam li thada thi pa kui ji thada ka chang ka ning li thuk la ngai na sim wi ka hau ji ji thada pa khui la go ili hang lo ji ni si je va in ning chang mai kop ji je ka ji pa la ji ga arui red soul through the years ba hi chong khoma ka wi haura ka wi significance thada hili ka pi ta sum ka ewang thada last we punchline ba ja the here个土的，对he here个长的，那位隔壁的来里三个朋友的，你要哪去 ？The only thing worth smuggling into the afterlife， 个体里一同里进那 Rome， 个体欧国里进上，一同那个体里碰垮进拉个，个对脑子产品开他那个，长拉个那土来那隔壁的来外讲，Hing so now ahna kazan hang di noyam poetry reading sa tam li jiga ashawa insa ashawa ungshung tam li masak za dugi da ot masam malam ni jo jina ashawa li fukra tam li ashawa na kachon awi kachon ngai sa ji mi je jimang samang je gift ya ji tada ji significance yo jina ina kapning li lam mi kha da mi ping wi kazan li le sa ji la ya mi ping na kazan li connect sa ji la laga COVID tamli abavu thikai tamli mi ne dang dam sam phang sak tam jia thada funeral ma khmi tam hi le thada shim gu jin na kla awi gu chona khli jiba ji mang sam yaw la ko le ji ta ju ning khlum naw ji la le ji le yang thada ji sam yaw da ring pha ji thada mi gu jung na deeply connect sa sai o sa ba thada itum ina mai kabi machukla kabi sa sala now the mi bing wi khajan sa thui gai liang the favorite la hi wang favorite ke ji yang sila ke ta in ning jang la kai de ji ning jang la kai ji ko hi wi poetry in the hi wang names ba ji la ning jang la ke je ne isha yi ka thum wi yang isha wo wi de aming ta lai na ta de full name in sang mi ji wang la ne yang name si tada arui name si pa ga phanit la ji la samang yang phanit la ji na tada inang ni le khiwi phanit kle dang han ji ne ya tada ji every name tada significance kle ji shim tu gla ji hila isha yi wi shim tu gla ji hila a ji wi shim ji ku thukli bam ji no ji na li shim tu gla ho ji no yang arui la wi shim ji le fu yo za da i wi significance na tada bain sa 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 ji wang bu ki tada atum lening ge shik mam ning la da itum wi nashan wi longli oral tradition kle damli tada azal ka bi hai maram male ka bi hai male ka text male ka itum aming la kya ka sak mai da le sak lyang ji ba ji mai jin sang sak ji lyang ariba tada christian name miaura tada shimkuli relate ma sa kla la samang bai mi bai ji la ka azal ka every name bai tada on the salary na kami tadi yo ring shi ka la ring shi da kami tada chui value bai tada imagine sa sa jilian bus ride to freedom jigda ila tada 90s we now being there gabing but the thailand relate sad later thing ina aka ari hili yorla baje kakpiji tuiji mathana jin la jang jena tada yorla kakbili tada nawi na shani na sha john na sha mai na shi tada family or knowing so now we yorla ka tha tada certain person li base la kakbi ga jiga in general tada kakbi do ba ye hi bai iwi ina dan kang kerjan kakbi no i ya kerjan kakbi de li sa no ram dala khai la le so mo yang jena ram dala khai li wa khli wi tada sinau ba jina like tam ge le ga wa khli wi kerjan no yang le jina awa ina wa na visit ka sa wi kerjan no le ba ji kerjan ba ji mo ga bi le tada hai ra sum jina idea ba le gai le ga
the emotions ba ji lei jilla ka pack masarang jilla ari create masarang jilla ka raw materials le se ga ta le sa no the poetry ba ina machuk laga la sem khla ba khani thum line khani thum ga bida jina ha da even thing kai wi ji bing jilla da zang ma man ji no yang jina kapning wa ina personal san ai da khlam ma hang hai le sa ba ya ka mi agli pning laga ka bi khla ni o ke ari ahya so na zang me se samang ni mi ya khani ya jina pre now khana me se sara ni le jim na wi iwi now la bu sa ka za le ina yo la hi pai wo de yang jina jili khra ka dong ji chap hao de hang ji le jina tada ahya so na zang khra ni ji me se jina tada ina kapning a dang kang tada yo red show ji kang tada yo la hi la tada mi ping na atumui on sa tu ye liang atumui kharjan ji li zama da miya ka now la wo ji khang de li fu a ji yang khang de ja li fu a ji la ji da ga atumui on story ji sang wi la ga atumui sa tu ye liang je na na kang ba ina ma ju ka sa tada ina kapning ina hang ji na na za da bi mi sa wang ning si nai da kang san da ba tada emotional kila baji mali sa ka ba ina connect ka sa laga yu kharjan baji background ni za da ma hai sa ka ba aru kharjan da ma zang da le yang ka kharjan baji miya ka atan ka ina khang da la aya le fu wa ga laga ava ina ba na jidam li ba phone la mali im da surprise visit ka sa yang surprise visit ka sa laga phone la mali sam da na la ba ji otsa sa ji laga da ava ina ba na da mu ning la ina ba kyang laga shongfu gu zot ji the da kari ra je na ta dang lang da avoi na ba ji saksa ko laga da askari ling so ko mening ga jot naw re da lang da suddenly zat wi gai wi khajan no ta de ji ta wi background khajan no ina ka bi re da sa back khajan ji ya ka ji wi da background kle ba ji na la kai ba ina ba reverse sa la reverse ka sa ba yang village li ba kle ba ning le ba ina city li ba kle ka emotions ba bang rai cha ji da ji wi da khang ku yem chui tui bing chỉ là tờ cái thằng đó sáng la tờ là tây la cái này cái bia chỉ liang chỉ cái tờ how long is your journey, how big is your luggage, and how much of home can you carry chỉ cái gì tờ tùy nào chứ bay lạc gì thà cái tờ tùy chỉ sáng la bay na là cái tờ chui cái thùng paragraph ba chỉ li tờ we'll bag you the finest pork, ham and yam, the long beans and lemon basil seeds to grow and what seasons in flower pots ya tada itum izervul ayarang le lifu ai wo chen da hi ba ji li i mier nang da itum ba ba ming le lifu a kai ning la yang ka dal hi ba ga tada emotional sala kai tada khran ji thuk la ngai na tada relate to sai sam phang ja laga jili tada if we could, we would bag the mountains cold. So harsh, it cracks even a child's face. To remind you living has never been easy. Tada itumui shimshongwi mirin kringkrak legashi jilaka kalajiwi sakshi ringashi jilaka tada ki convey sangai lak ji do hi ba he ma da itum mui values pa jang ta da itum ki ka mo khni na ra laga ta da ki ka mali ka sa mi re na ra laga education sa mang na I run the city li wa man now da ta da nan ta pa ina ba tu hao laga now ra ping na now da ba ta da tui tang tui na sa thi lui jing wa yang bre shi mi rin ning lai na li sa ji bre shi malai laga khang de sar mo ba sa tu hao yang the jigdong ta the emotional which we cover was size ni ka values ba ji mom like wise ba ji chot lai no tu ga ko mom lai lo ji ba ji we klan ni yang jena na hang lo la yeah continue maning la last para ji yes so if we could wrap the memory of this land ji je ta the Cradling memory of my land ji we ngalei hui memory ji laga ina akha memories to lang bai ka memory de kasang wi maram da ngalei wi memory ji akha nga sang sa ji da ji wi
就为宁人喏，就那 on the plantain leaf, yeah, and pray it stays young, always propping, always belonging，这些，伊同很多生命个吧，女的来快的，梦我快的，伊同那听那太浓的凉，而且莫听那呢。的就为可能宁人节他的memory 把伊女的来进入喏，就为行山喏很多生个米他的，我装生个米喏他的样。You're laughing about the mug jump late lemria, no, here. There is a value of maybes between us, longing with section delay. Các ba thằng liva ina muchuk laga as now by la yaron ngala we kishikfa kutuk kerjan lag deo kam kanai rai de dafning go ya. Experience ka sa baji la ka tada muchuk laga pila ka tada khani ni mana de tada yang experience ma sa la tada inadan kan tada poetry wa emotive sana ijilla yuwanga o maninga the imagine sa like a fiction that the more being I'm is the personal touch experience pa jiba le lega kapi being I nika in a kapning le that you could be mika in a kang le you could be ra kala thawa the imagery sana ji yang tada visual sa jila ka evening mi tadra jang ji tada value maybe is between us is tada 다들 미크니 그 풍무간 내 그닝 다들 염러 다들 클라상 성질라 아리 데이비드의 콜레드 위 클리리 지다 무짐라야 value of ila지가 질리 아니 그니 시그 풍무간 내 그닝 다들 주위 value 나오질리 클라사다다 다들 그전까지 뭐 클라마 사람의 그 poetry side 위 expression by season 살라 다들 dramatic something 있었지양 다다 I creative la sa mai da the tha bam thalan bi ka na la phaning ga as lai si thuk lai na experience le sam raw we hi ba ga ka kham tha kha ba the I thum dang na we lai si we kran ga ba dam than li thum na da ka bi ji ngnui ai da ka pa ji mring pha ji lang wa de ka na we ba hi li ba da ring palai ba kwe that the leishla ga nya that la ga na that is a really good thing chika that the leishi da we kharjan ga bi poem ga bi ta hi that ma tha da mag bi balance sar ka that the ngai la ga na ba thi kai tha da jang that the chika ba le mo jika challenge le jika ba mi poem you own poem sao de yang ka shi ga pa yi namra kli ba personal sao je ga ka shi ga pa ma thing wa ji le yang jiga bias sa ji la iwa iwang ma thai la jiga iwa in motion invest sao mo yang ka mi ya ga na ta da as a layman mi ya na ra ba chan ki pa ra le ba ji le jin na ma curate ka sa ba ta ga sa ji no edit sa la gam thala ga na you know ta da ngai za ga ta ma ning ga khang de de ta da na dang khang ai ta la emotion ba ji or expression ba ji de na generic sa na ga ta le ga ba ji ya ta da ji ba ji khu sok la ta ga sa la ga how hesitant were you to bring that side of story into this? Chika katebing bava nana in a personal salana experience kasang sasala. It is about home. It's about tradition. It's about something other that you relate to. Kahiba hiva no we personal sala kai that the relationship we that the kerjan katala sangau gada that nana. That how hesitant were you, or how bold were you to, bring this into book form? Hibai machuge hesitant la sabo me jena poetry bai masala la khai ji juwang ju maram la noya poetry book publish sari ju ning mak le je kwali ga poetry ta da therapy type ni yo in emotionally we experience hadran unga big vai tada laga yu tai ling bisai la hai kwai wi type thala jila sta jila kamrakli now the poem hila tada jingum phanga ba jingum thra ba o jingum ga thum ba jiga ba tada in a same ji tamli experience hada da masal lim ni jila emotion ba ji le sal la the jiwi high laga
Wungramyao Lui Mening got the young to be clear as a meaning of a Talagina, the purpose of the clerk Sadio, Ila Jam Sang Romney. Personal was writing, don't he personal was Hamon Vamnia as a writer that the stories got on, he had a poem containing no that personal was Hassers in a the introvert Salaga said the Tonga share the Sabaila to challenge Lejilla. Tada trick paji tada kadaning the personal science na ji meaning ji tada sa kui ji paji mi being the relate sa ka bai ji we mo in share sa ka ba tada pami the shan kui wa ai matalai na balance ai tada kapadam trali as na we tada kiklei tada na we experience tada pamning la itum klata we so kai we situation li relate sa ngasak shap we tada kapi khai ji jang tada personalize sa thui kai I ba na we khajan ne da ba pamning liang that's a very important thing tada ina kapning li yang nali ngahan ni si jiwa what do you think could have done better with this book Ibai poetry by main sa the poem book by poetry book by photographs musanga musok samo in iwi klaliang iwi take iwi klali jiga ina machuk saba iwi shim liung laga kap khai bing photographs bing ye ina ba the coffee table book in sasiga da machuk sa no laga photographs bing si laga then out da itumwi shimwi postcard tadayang mina ayaw mille say goodbye tada hini gi say goodbye tada personal touch kasang leza sa se da pning sa ne ka now the poetry book ba on diga no diga ina ba caption now sang ayaw jina poetry ba in sa siga da jina horsak da publisher sam hawi da jiwi wangina tada ka jang khani thung muthai atam ki laga ibana tada full poetry book bi thui no ke we tada photographs being him mi kai na hang yang color in sang sangai the he we hard bound sa laga photographs being color in sang ni ja yang lengai me pamriang laga chui ka khawak le wo jena poem being he tada iwang tada de no hang yang ka ba tada book collection ba hi ba teo jinia poetry side ba tada teo me de la sa the pa mai de ka la teo now the jumai de sa laga second edition la the hard bound in color in the sa wai ji tha ji de no mu chuk de exactly ari tada ina la hi pa laga content being hi shwam la na jaka ai pu na klei ji kisa da shwam yang jaka kya kam tha da shokai hi kha ning lia kha na ra khang da photos ping ji ai long we photos ka hi kiklei na changai sa ni si ji wa tha na gi ji color ai na changai sa ni si ji wa laga tada machuk laga na khang da hi cover ba hi hardbound by na sang mai laga are along we ba hi full color inside tada coffee table book moi na sound ni ji je ba tada ngson au gai khala khranau gai khala hang la lei pa me chu sang sang chu coffee table book na tada ning chang ngai khui ngai na rai khui re ji la khalei pa me chen na tada request la sa ngai if possible ji da shop ni ji je ba tada hai ngai ji ba je chang. Another question before we wrap up. Socratically, Nui Krajan Baji, will it be a continuation of your homecoming series? Chika Kangate Kapi Giji to continuation the mahat chap sa da ma America Mahibaila series Hibaila 12 yeah collection to more in the South by South Liang 10 to 12 short stories in yeah laga we buy in
tada ari ba khrew ba jinova homecoming ba jinova tada kamtha tada ramwi legacy ta ba ji chungmei da yang ari ba inova tada ramli kapamwi kajanga tada ramli village life we itum na merkli romanticize sa jilia city li bamai laga ron na ada asramli pamngai gi city li gai ga ramwi photo sangai gi tada khni thot bing na hi wi klai trend ni lewo ka janga itum mangni laga ramli liwa naw la sa la ok tigai jilla jena isha yingra isha wongra na ba ni le khajan sa dran a yingra kai na ngai jilla das itum la na tum thot li marau ti ba yang da jibajin na itum wi ada rammak wi struggle ka sa ka chot ba ji chumei jang nei jibajin ne yang janga ka chot pa hardships ka tha ba hi ขณะว่าแต่นอกจากนั้นไลริกกับป้าวี interest ละจุงสังมามันตะเลยละไทยแล้วก็แต่เดอารมณ์เขาคุยทอดปิงนะแต่เด book review ท่าละก็ซาละแต่เดฮิกท่าวิ culture ละเลยมันเลย and then แต่เดก็ปีละ the last 2-3 years แต่เด poem ก็ปีละแต่เดอารมณ์ฮีคิดเลย short stories ละแต่เด Christian fiction ก็ปีฮีละแต่เดเลยปั๊มเลยany words of advice to the youngsters, upcoming writers? 你个中个national中拿他们进了个中个宁个生个贴包样，但那个呢，把那来的嘞，那个来个比他的个把那个博士样，他的你个中个 writers 平平汉个吧，一同那样个你个中个那啥的行包样 ，writing there's no writing without reading 是嘞样，就为他的肯定说平的来个中个把生个样。那个沙巴一个一同为那山个他为来个中国个巴家和的那个一同那山个他里notice 啥那个哟，一他一把 unique 啥里的一他的一同他的一同一个说个怎样，个他一把那派那个有帮我专门推荐可以 technique 可以来个把 novel 肯定同巴巴那个真的。个比为 basic ไปไม่ต่ำคุยคือไปไม่ต่ำคุยก็ว่าจะไม่ขนาดเลยก็ไล่กับป้าบาจีแต่เดิม repeat ซาแต่ป้าลุยก็ว่าก็ขณีกับป้าตั้มชันโอ้คือวิเต้นเส้นก็บิดเลยละโมยังก็ทุ่มป้าเดิมตั้มชันเอาไว้ได้โลกีแต่เดิมสิจินละโมจีโอ้มันนี่ก็คำดีป้าลุยก็ว่าแต่เดิม hidden message รุ่นโน่คิดแล้วรุ่นโน่แต่เดิมยังแต่เดิม postmodern มุสาแต่เดิมอยู่ไล่ paper อะไรสิลี or story อะไรสิลีซาดปาลีดำชันเอาไว้ first person เนี่ยก็ปีลีก็ second person เนี่ยก็ปีลีแต่ล็อกชินก็ตัดชินแล้วจุก็ต้องให้ตัดให้ได้ปาลีดำฮิวีตับลักไอ้เนี่ยก็ไปละอีว่าก็ต้มจีเนี่ยจีก็อีทุ่มเนี่ยก็ไล่ตระก็ป้าไปอังกฤษซาก็ตับลักไอ้เนี่ยไล่ก็คนนี้ป้าจีโอ้ไล่เคยจะน่าก็ปาลีจีไปขนาดลักไอ้เดชันกุยยังจีน่ะคนนี้ทดเป็นลีอังกฤษสังไงจีนี่จีก็อีทุ่มอีหลักไล่ก็วิดัมชันเลยหัวพกเลยก็วิดัมชันมีลีตามที่เสรีจีบนิ่งไม่เลยมันก็ยังแต่เดอินโทรเวิร์ตก็สักเลยก็อีทุ่มเราสอนเอาเป็นฮีแต่สักก็ว่าอีทุ่มบ้านอีบ้านว่าไล่ก็ปีเลยก็แต่เดอีวี voice น่ะที่เรามั่งจีละแต่เดจะได้เคลียร์จีวีริงกับภาพจีแต่เดก็เลยสักเนี่ย first เลยว่า share ละมาสักเองจีเนี่ยไล่ก็ปี真的米呢，说那那不杀那个做不比杀路的，那爱乱都不呢，这真的，他的那个比大户闹营在的那个比大家杀拿的可怜，一同 community 学那个那个比中那么里面呢，那个一同那个比的可怜 document 杀的可怜 speed 之类吧，西曼的可怜为一同为 tradition culture 西曼的可怜为 speed 把那他们的可怜，一同木 home career 呢，真的 in the 90s 我们那个比的可怜，啊，咋那个头哪样？这个咋那个么你们呢？了，什么常人的才是了，一同没人的吧？可西曼那里那个中国样的，一同没米大里他的西曼的可怜，个啥呢？真的，是这个阿一同是为need把迄个，个了，可能我啥的 writer 啥的，他的有 or storyteller 啊啥的，一同 personalize 个啥 context 可咪把一样，一把 important 啥来，这个มีกระจุงกันนะกระพุงมันเลยก็ไปได้จีเลยอ่ะพอยกระจุงกันนะ
ayali li de kle country khang de li de kle mi chung na ka itum somebody in naga na in tang na sa la ga itum ngahong wi mram ni ka bi la ga dong na ka in chanre wi mram ni bi ra somebody ya ta da itum wi shongfu ramli wa khai ji ta da krali ni la ka ta la ji wi context kami ka phung wi mram ni bi ra ka phung ji iram ka phung sa sa ji ta da ji wi personalize ka sai bai important sa na wa ta da itum wi identity kami ya hong la itum wi khrajan la itum wi ta da sim sak la hi bai important salak le ji ka itum siman man de liao ga thak lai nga se liao de ya hi bai chen ji ka to mai ni Okay. Thank you so very much, Oja Jim. Oja Jim, we like homecoming hila, Cradling members of my land hila. Kanini hi amazingly sampang ray. Pak ngai ping na YouTube we description link sang me sarai chuen la sampang pai re. Thank you so very much, Oja Jim. Kala na we shorada klay like jila itum honsang lain honsake. Thank you for coming to Meisum. so azong me na la ni share ga la Meisum ni da platform kami wa